Ose ou gen tan gadi, ou gen tan malekbe, MC ou gen tan janti. E gen flow, baby ou gen tan gadi, pandan la tou film plante nan kel wè nan kel ou gen tan gadi. Ou gen tan gadi, la men bon jade. Mise son blofè si se boufle, la men bon jade. Bébé, mwen kwen mwen mise e blofè li, ou pa ken fèm gifou de el. Mise ou blofè li. E blofè li, pose, MC se protekte, bébé ou se fi. Mwen wou, mwen vle toune protekte, mpote flè. Telman ou bel bébé mwen prote flè, mpote flè, depi n'parek, mwen de donab son protekte. Protekte, yo, e mwen de sa la fè. Mise lèl pa pe pou, mwen de sa la fè. Pose, an foti pose, chè ou to bel de jou ma foti pose, pose. Chaque seconde nego pose, pa précipiter de pou wè fòm sa fòn pose. E pose, e kounya, wal ben nou la, ma kousin de zon visite akri, wal ben nou la. E kounya, mwen kon avi, wal ben nou la. Wè se biti, de vò fòm sa wal ben nou la. E pote flow, wal gerou la, wè fòm sa malade, depi souri, som gerou la. E pote flow, wal gerou la, ou get an malade ou wè fòm sa, wal gerou la. Wal gerou la, e mba vle pe avèm. E de wè manje, e son mba vle pe avèm. Te men nan freestyle, mba vle pe avèm. Wè misye li son vagabond, di kou nan fè kre avèm. Avèm, pose, mba fè lak patron, mfè lak tout moun, serye, men mak patron e ak patron. Pote flow, mba fè lak kochon, mdek avè kre avon, MC mwen pa fè lak kochon. Mwen pa fè lak kochon, e mande $100. Ou te alfa kou fòm ye, ou te mande $100. Ou nek seye la, ou na fòm di kanya. E pote flow, ke flow, e di gout li rande, depi mbare ket poso, di gout li mande, ok. Yo, pose di gout li mande, mbal vo fòk mande $100, e di gout li mande. El te bè sou chumou, sou kwen mati bebe, mande mse pou mse kote el te bè sou chumou. La psou, wè sa e bon lakay, mwen mwen dal fè visye. Paske e bon lakay. Wè sa pati, so ma yim liye, e pote flow MC, so e ma yim liye, men fòm sa kazi, wè jipi woy, e ma yim liye. E ra yim liye. E ra yim liye, men pa kat li manje, le lakay ou pa vle may moule, lakay fòm not pa kat li manje. E kek flow, kek flu, lak manje l blanche, lak manje la blanc tranche, lak manje l tranche. E pote flow, lak manje l blanc, mi se fè pose sos wal reme mayi, lak manje l blanche, jelon lak kote. Kase relasyon sa, fòm nan fache, kase relasyon sa. Abo, e kamera sou nou. I soti la, depi l pare ki wak MC kou nan li koshi la. E kek flow, kou nan li soti la, pose kou kase relasyon pa ou lantre la, soti la. Yo, gen ap soti la, an pote net di freestyle e, men ap soti la. De ante gale a, e kounya, men ap soti la. Ou fache net, gade, gen ap soti la. E soti la, pa wè, wè la pante, ou pa wè jkipote, si kon zeme la ptante, tan pou sa atan. Mi se vine pou la ptante, chéri mèman, ou wè parol la nan jor e li la pante. La pante? Pa wè, e kalem bingalo, wè fòm nan mweme, e li mple, e kalem bingalo, sa. Wè fòm sa, avèm li brale. Met bak kola, avèm li brale. Si te 30 li 29, kou na fò li pa prende, depi m'pare silde an lè, MC li pa tombe, kote flow, kote lui, kou na li pa prende, fòm sa baka fòm ou, mèm si ou e avon li pa sende. Wè fòm la pale la diyon, gen li mèm fòm ou baket. Wè mi se telman an ozo, li mèm fòm nan toalet. Koun bro fòm, ale tout an ba banan, wè lè man se vin la kay, e pa banan. E pa banan, wè moun fòk, li mèm manje la dan, si te gaye MC fè, pou fèl ranger la dan le kapè, tan kou anè li vin danger la dan, mèm mal fòk nan toalet, mi se mèm e mil manje la dan. E mèm manje la dan, e mèm bo $100. E mi se telman macho, li kon bay fòm fò $100.